Kaže, pohitajmo, pazite triod, da usrdnom molitvom umrtvimo vraga, koji lovi laskanjima, važni stimulans, laskanje, i neuzdržanje, to su ta dva bodeža. A slastima nam brzo pali čula, pa pjevajmo, vidite, to je duh bodrosti, duh radosti, potpuno hristocentrična dinamika. Znači, borba, vrag je neprijatelj, treba ga gađati, treba sebe pratiti, ali se ne zadržavamo na tome, nego uvijek završavamo vozglasom, pjesmom. Kaže, pa pjevajmo, blagosiljajmo i veličajmo Hrista u vjekove. Vidite kako sažeto, jasno. Bori se, ne daj se, ali Hrista ne zaboravlja. To nije borba za sebičnu pobjedu, nego da bi Hrista veličali u vjekove, očišćeni i oslobođeni od onoga što Hrista neće. Kaže, nastalo je vrijeme pokajanja, pohitajmo Hristoljubivi. Vidite, pazite kakva dinamika posta. Ovamo s druge strane imamo podijeljene ekrane na tom. I kao vrijeme posta, imamo vidiš namirnice, ni regulari, posno, mrsno, ovako, onako. I to tako, tvori. U nekakvoj bačvici, znate, u nekakvoj banjici. Kao krap kad ga izvadiš iz jezera pa se praćaka u nekom lavu. Gledajte duh posta. Kaže, nastalo je vrijeme pokajanja, dakle vrijeme posta. Pohitajmo Hristoljubivi, da se očistimo od svih sagrešenja i da se pokažemo dobri pred Vladikom, pred Hristom. Jasna organizacija, vrlo jasna strategija. Ajmo još jednu da vas... Pa to je puno je biti, to je trezor, puno, bije iz njega. Znači, iskristim priliku kad budete htjeli, pošaljite mu, da ćemo to da sredimo vrlo brzo. Jer ovo da znamo šta je, u zlato bi ga okivali. Subota mi su pusne. Gledajte, zašto se obmanjujete ljudi? Ovo ide svima nama, još jednom ponavljam. Znači nije ezoterija, za nas trojicu, četvoricu, svima. Ovo meni kao svešteniku, znate, ovo mi je rektor. Kao pastiru crkve, govorimo sad u ime sveštenika, oče, ovo me ćeš da ih učiš, nema da im pričaš prič. Nemo da im praviš salate. Ovo je istina. Ovo si dužan da baštiniš. Ovo si zadužio sa onim agnecom koji si primio na rukopoloženju, da sačuvaš taj zavod, jer ovo je Hristov duh, Hristov učenje. Ovim naroda napasaš. Pa ako hoće, neka jede. Ako hoće da ide, neka ide. Pa pitaj. I druge, koji su još ostali, možda nisu dobro utvrđeni, slobodno ih pitaj. Hoćete li i vi da idete? Govorio starac Emilijan Državnik u predavanju o liturgiji i u ovom duhu i narod počeo da ustaje iz sali i odlazi. Ostalo peše s ljudi. Jedan od najvećih mistagoga crkve, znate,
Ostalo se 5-6 ljudi, ono kao dosadno. Razumijete kakav propust? Kakva greška. A danas mu se otimamo za svaku riječ. Dosadno. A Hristos kaže i onima što su ostali, njih 5-6, hoćete li vi da idete? Ne trebate vi meni. Ja trebam vam. Ne spasavate vi mene. Ja spasavam vas. Ako nije do spasenja, hajde. A nećemo se samo gledati i pozdraviti i licemjerno poštovati. Kako ćemo da se spasavamo, da se spasavamo. Kaže, i evo ti ga završavamo. Zašto se obmanjujete, ljudi? Što se uzalud smućujete? Uskoro ćemo opet biti bogato. Što ne mislite da ste prah, zemlja, đubre i trulež koji se odbacuje posle smrti? Kako to se završava? A ako smo mi ljudi bogato, zašto se držimo zemlje? A ako smo srodni Hristu, ako si čovjek, što kaže Alisija, si čovjek, si Srbi, kaže, si čuo za Gospoda Hrista, razumijete? Naravno, odnosi se na sve narode, su samo Srbi, Božji narod. Nego pitam, si čovjek, si čuo za Gospoda Hrista? Ako jesi, ako smo srodni Hristu, zašto mu ne pritičemo? Odbacimo svi što je vremeno i prolazno, a hvatajmo život iz Hrista, život neprolazni koji u Hristu prosvećenju duša naših. Jedna aktivna, vrlo bodra i borbena zona časnoga posta. Ako nismo u ovom duhu, braći i sestre, ajte da budemo, a Bog će pomoći ako bude imao kome, ali ne po naše, kako bismo mi to zamislili, kako bismo mi htjeli, kako nama odgovara, nego po Božijem. Ako je po Božijem, onda je u dubnem smislu i po našem. Zna Gospod šta nam treba. Oprostite i hvala na strpljenju i pažnju. Blagodarim Otcu Rafailu na nadahnutom slovu. Kao i uvijek, Otec Rafailo onako govori, što bi se reklo, direktno i pogađa pravo u centar. Sad dajemo riječ vama ako neko hoće da postavi neko pitanje. Otcu Rafailu, izvolite. Dejo, idemo samo mikrofon. Naše spodbunice, jednu strukovni naziv, tema i tajna bolest duše, kako sad uopšte nikakvog pitanja. I prije par dana, kada se ovo počelo lokalno dešavanje, pomisli se čovječe, ovo je stvarano, gledam, mrak je bio nebo, ovo je stvarano, gledam nekih dana, Božih 6. Samo ako možeš malo da primakneš mikrofon da bi te svi jasnije čuli. Ovo je sve stvarano, gledao sam, noć je bilo, gledao sam nebo, i ovo je sve stvarano 6 dana, sad će da uspjeno stanu, par trenutaka.
I osjetio sam očaj tako jedan nebesi, ogroman strah. I kad sam ga osjetio, taj strah, onda sam vidio to, te tajne bolesti, jer ja sam mislio da sam hrabar čovjek. Mogu reći da. Zato mislim u sebe da je dovoljno kada. Ja sam mislio da kad sam pogledao u te ruku, onda je rekao da se boji. Da Gospod kaže tamo isto da se ne plašimo. Znači, da se plašim, znači da sam pun tih vjerovatno bolesti rupa. Došao sam samo zbog toga nazira tajnu bolesti, jer ja nisam bio svjestan da imam taj strah. I hvala vam. Odlično, to je blagoslov Božji. To je blagoslov da si sagledao to. To je to. Božji dar, njega da se i u njih prenosi. Hvala vam. Predavanje. To je mnogo dobro. Da sagledamo i slabost da je priznamo. I da ćemo Gospodu da pripadnemo. Čovjek misli da je hrabar, da je jak, da je sve odamo Gospodu ne treba. Kada sjeti nemoć, bolest, slabost, onda pribjegava Hristu. I što dublje ide u tom pravcu, sve je dublji njegov odnos prema Bogu. Se priljubi se uz njega.